što se tiče jutarnjeg programa, zadržat ćemo se na Voždovcu. Tamo je naš Nebojša Đurđević. Priča sa ljudima iz veća ove opštine. Nebojša, želimo ti još jednom dobro jutro. Preko VMA, ulice Miška Jovanovića, eto tebe na sledećoj lokaciji. Dosta brzo prolazno vreme. Da, ja izvinjam, permutao sam bio, rekao sam Mička Jovanovića, odnosno Miška Jovanovića je ulica i evo gospodin Todić takođe i upoznati se sa situacijom, u stvari onim što se dešavalo, prepostavljam da ste i na vezi sa onima koji bi trebali da sredi situaciju. Naravno, od momenta kada se proval oblaka iznenada juče desila i situacija koja je, kao što smo imali priliku da vidimo u Beogradu, potpuno napravila jedan kolaps, tako je jedan deo nije mimo išao ni opštinu Voždovac. Naravno da sve službe su odmah aktivirane i alarmirane i da se pristupilo polako sanaciji. Pošto jeste bio mali problem u Miška Jovanovića, što propisno obeležene i zatvorene ulice, naravno od malog broja neposlušnih građana znakovi su pomereni, te se saobraćaj nastavio, međutim signaliziralo se tako da će ubrzo sve biti pod kontrolom. To je dobro čuti i naravno da imate i tu informaciju. A mi smo ovde ipak, kada je pozitivna priča u pitanju, radi se o onima koji u stvari rešili ste da nagradite one koji to zaslužuju, a posebno je lepo kada su deca u pitanju. Naravno, u pitanju je akcija opštine Voždovac, Voždovački šampioni, koja podrazumeva sportsko nagradno putovanje koje opština Voždovac radi sa Udruženjem pedagoga opštine Voždovac, koji inače sprovodi školski sport na našoj teritoriji. U pitanju su predlozi aktiva Udruženja pedagoga fizičke kulture i samih direktora osnovnih škola koji na predlog dostavljaju najbolje sportiste od 5. do 8. razreda koji bivaju nagrađeni nagradnim putovanjem, kao što smo rekli, jednim lepim seminarom ovoga puta u Soko Banji. U 8:30 polako momci i devojke pristižu, u 9 sati je planiran polazak, pa ćemo se javiti sa lepim događajima iz Soko Banje. Ono što jeste interesantno, pretpostavljam da li ste razmišljali da to bude tradicije, odnosno da traje i sledeće godine? Ne samo što smo razmišljali, nego smo ustanovili da ta praksa se nastavi, iako je ovo premijerna godina, ali odlukom veća opštine Voždovac ona će biti tradicionalna, kao što ste rekli. Super, lepo. Hvala puno. Eto, čuli smo, dakle, oni najbolji koji se bave sportom i dobit će još jedno priznanje sa teritorije opštine koje žive i naravno da je to lepo, jedan način da se u stvari da podstrek i da im se zahvali što su vredni i što naravno što jednostavno imaju uspeha i eto, možda prilika da i druge opštine na taj način podstaknu te mlade ljude, bez obzira da li su sportisti, ima i drugih, naravno, drugih načina odnosno drugih sektora gde oni mogu da uspešni budu nagrađeni i to je ono što je najbitnije i ovo je jedna lepa priča koja naravno zaslužuje pažnju, a mi smo zato i bili tu u studiju. Hvala ti, Nešo.